Maikanem Apilin. Tinapalabas, sinarungkaran da ami kan lando ni Ella. Insalaysay ni ami tinapasamak kan kuana. Kastaw na apungtot ni Ella iti dayta anamwan na. Kaya't daytoy nga ipulong kini Senyor Simon dagiti kinadakas nga inararamid da Bart kantungan kada Victor lando kan ami ngem agdwa-dwa iti mabalin nga ibunga na. Iso binayan na langan ada ami ti makamu iti amin. Iti panaglapas ti bulan nalpasan ti impatakder da Doña Anita Pasdek. Ket ita intay subyan ti panagsarsarita da nga agasawa. Delikado ti pampanunutan manita. Pakadaksak day takas mayor. Nang runaket damo pa'y lang agtakamak. Saan ka mairaman, gaputa agtalinaod apalimod ti amin? Anya? Agulimod kan! Saan kan amakibiyang pay? Siya kun ti makamoy ti daytoy abanag. Sige. Ang maganad kayo. Nirumbang ama iram-ramanak iti dayta. Apay kuma, amairaman ka? No agkibaltang. Ket maamuan ako kuam gayam ti Pasdek. Natural ama iramanak. Agpapanunot ka kadi, Simon! Ibagbagak lang ti mabalin apagdaksak, Anita. Basta siya kun ti makam mo. Saan kan amakibiyang? Kasta ti pudno anapasamak ka ni Ami igmi. Si bibiyag pa'y ni Ami. Anya? Nagtakas tinaramid akan ko, ana. Una yun. Imbagak amin kan kadaytoy. Gaputa si kala ang titalkag. Kan si ka tinapudno apagayam ko ditoy. Ila? Kiddawak adi mo sarsaritaan iti sabali, ha? Agtali na ed ko maapalimad ti amin. Wen, agtalek ka kanya. Ilimod ko rita na mo akin ka. Agyaman na. Naman yan. Magdakas na talaga. Naramid at tikasta ko ni ama eh. Wen nga ron. Tati demonyo. Talaga ang maaramid na ti anyaman akayat na. Di naman na nasyan ka ni ama eh. Ti demonyo. Awan asin na igni. Nagpintasan tinaramid apasda, bay? Magusto ak laonay. Nagpintas ti aglawlaw. Agraman ti swimming pool. Doa akad saaran day tapasdak, madam. Idakin nga to akad saaran. Panay seled. Seled apagkwartaan nyo, madam. Seled nga yan to dagiti babae nga arakan. Dagiti big time alalaki. Iso ati kayat ko, dagitin to napipintas, ababae ti rekrutan nyo. Nga agpaay to kadagiti customer. Wen, madam, amok dayta. Di kayag danag. Siya kon ti makamo iti dayta abanag. Sige, Mr. Chong. Juan, di kagdanag. Sabten na katimay sa taok. Sige. Bye. Bart, sabten ta ni Mr. Chong. Kaya't na makita ti impatakder ko apasdak. Wen, madam. Nalaing day chay agayam ko. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Madam. Ala, inkay sagana ti kotse. Tasabtan ta ni Mr. Chong. Wen, madam. Lando. Nabayag tayon dito'y kota. Ngamawan pa'y laang naaramidan tayo. Ani? Panawan siguron. Tap narugyan tayon ti agibalas. Masapo lang maplano amin dito, Ami. Maplano? Iti kabayag tayo diti kota? Di pa ila na plano ti amin? Agsaysayang kayo kadilatan iti tiyempo. Sana kasta, Ami.
Anya ti bawal mo ti armado at tao. Paano ti igam tayo? Idinto ta bala ka dakwada. Di kagdanag. Dumtang ko data tiyempo. Makabalas kang tumatlaan. Orayat dayta at tiyempo. Oh, nagpintas na ito lokal, Anita. Magustwak, mayat. Talaga mayat, Mr. Chong. Adulakit diti maayayo nga umay ditoy. Wala, Anita. Ano maawis ko big time umay ditoy agpalabas oras. Saan laaday ta, Mr. Chong? Wan, mawarak. Dakal to kwalta sumlak. Isuanas kan nga agsirip ka. Iti kasta, dakal mat akwarta, ti maipulsa mo. Wan, mawatak, Anita. Sige, agkinawatan ka. Naskan nga kinawatan ta, Mr. Chong. Sabagay, kanayon mat agkinawatan ka, Anita. Mas kapulaan. Dakal akwarta ti mapastrak mo. No adumat dagiti maawis mo nga umay agpalabas to. Iti oras. Iti daytoy apasdak ko. Saan analakat ti agibales, Ani? Iso nga aguray tayo iti umno at tiyempo. Amo ka matagtakan kan nga gururay. Ngam, saan mat nga rod amabalin nga agdarasudos tayo? Ado ita ti gwardya iti mansyon. Di armas na amin. Maawatak mga ansong. Agyaman na. Agurnong tayo pa iti armas. Dua pa'y lang ti paltog nga iduldulin tayo dito kuta. Kurang tayo pa iti bala. Isuanas kan amanayonan pa'y. Wan, mga ansong. Nasken namang paninit tayo iti pamuspusan. Tapno magdaan tayo iti armas. Mangrugin ti negosyok, Simon. Adan nakalap da Bart a babae. Anya? Oray sika, Simon. Mabalin mo mati mapanagliw-liwa ijay. Nagpintas ijay. Anya? Ikanak tomat iti babae ti silid ko. Anya? Apay, kayat mo? Salbag ka. Nuan niya la di tanti mapampanano ba? Okay lang, Simon. Agpalpaliwa ka lagi, jay. Ngam! Puwera babae. Jack itulok. Nusto daytan. Awan ti pagturungan dayto asaritaan ta. Di mo kaya tapagsaritaan ta dayto pagkwarta? Saanan. Sabalin ti pagturungan na. Ala, adakan ka. Basta saan nakapakibiyangan, bayan naklatta iti kayat ko nga aramidon. Bimabada mga ansong kanlando. Kayat ko ti sumurot kadakwada. Ngam saan ka no amabalin. Amangan no mairaman ak no bilang taadadakas amapasamak. Maawatak matkitida. May sa itan ti ayan ti panunat ko. Ibalis ko ti inaramid da kanit tatang ko. Amok nga iso damat lang tinang patay kan kwa na. Dagiti dagas at tao diti lugar mi. Awan sabali. Non di dagiti pasurot da Senyor Simon. Kan kastamat kan ti inaramid da kanyak. Dinadaol da ti biyak ko. Ti arapap ko. Sa masapol nga agibalisak. Sige, nagtagal nyo di para ha? Hindi kayo sasaura. Lando, tagi ti kwartya. Agsusugal da. Mga ansong, jay mesa. Nagturong iti dahi abanda. Mapansama to mismo. Mekan, aramatang takin ko na tigam ko atubo. Sige. Lando, agawan ta. Alaan ta amin nga ramas na. Huwag na lang.
Nakadayutan lang do. Saan daw ka na masurutan dito eh? Itekan nito ang adlaw dati naramit ha. Mangansong. Sumarting tapay biit. Dito na banda ti pagnanta. Sumalpot na ito itidalan tayong agturong ijay kuta. Awan ang muyo. Apaya di yung nakita tinapasama kiti may sakadwayo. Boss, agsusugal da ka nung amin itirabi. Salbat kayo. Ang takadiggulang dyan agsusugal. Anya ti kaya tiyo? Agawat kayo ti sweldo yo. At di yung matararamidan ti pagrebangan nyo. Awan bay nyo. Salbag kayo ka no. Ha! Oh, apaya nagulim kayo. Sumungbat kayo. Ay! Sumumbat kayo! Boss, kasano'y tanti bangkay. Manal kayo akin. Mandal kayo! Sumbatan niyo ito kini senyor. Diablo da kita, gwardya! Simon, ikatam amin ida. Awan ang muda. Anya? Isupaya suswelduan. Adida matar-aramid ti pagrebagad da. Ha! Agasang matag susungal da gayam, imbes nga gwardya da! Sino nga tadagiti ng patay iti may sa gwardya tayo? Amang ano iso na matlaan? Anya ti kaya't mo asawa na nita? Syempre, nagsusugal da. At danaabak, kat siguro, di ka nakikinawatan. Iso aday ta, ang pipin na paidan. Anya? Ikatam amin ida. Awan sirbida. Sukatamida. Salbagda kita at tao. Mangipaay dala iti problema. Kasanuitan, senyor. Itulod yo iti pamilya ng tibangkay. Ikan no iti kwarta. Tapno awanan parikot. Wan, senyor. Takwatan nyo no sino tinagaramid iti da ito Bart. May sa tisawon dagiti amin nagwardya iti rabi, senyor. Saan da nga mo? Awan ka no tinakakita iti napasamak. Anya? Kasanuitan, senyor. Sana na dahi tati panunutan. Asikaso nyo pa ilang tibangkay. Nasken, asana may waras da ito napasamak. Kasarita manaimbag ti pamilya tinatay. Ken kastamatan dagiti gwardya. Matupal, senyor. Ito'y lang tinaalatalan do. May sa apaltog. Bala. Agraman kwarta na dya gwardya. Uwan, Mangansong. Dakkel mo't basi ito'y naalata kwarta na. Nangabak sakit diti sugal. Mangansong. Natay nga taday dyan amin nalumit itubo. Diyan mo. Yun natay. Awan bibiyang ko. Nasaya at matap no, parikot na Senyor Simon. Iraman tayo nagurahan dagiti gwardyana. Kaputa, kayat da, kagpaaramat iti day buklis. Mangansong. Agpalabas tamanan iti sumagmaman ang abulan lando. Kalpasan, agsublitan to manan. Nasken ang makaagaw tamanan iti paltog, ken bala. Kakadwa! Nakaya mismo tinagkunakanyak. Akay kayat yu ti agnaid dito'y kuta. No para kanya, kay kayat kun diagnaw dito eh. Nang runakat agmay-may sakon iti day to'y abiyang. Wen! Agpapada tayo. Akay kayat nan ti agnaid dito'y kuta. Gaputawan ti pagbutbutngan tayo dito eh. Ngam kayat kumanon nga ipalagip ka na kayo. At ikalaban tayo. Wano kabusor tayo. Kat dagiti agasawa Senyor Simon. Kan Doña Anita. Nabilag daw na isuadi tayo ida kabalan alabanan. Iti pamilya lang iti mabaling tayo pagaramidan iti dakas. Kastamatan dagiti pasurot na. Dito agiraman kadag iti trabahador da iti asunda. Yan mo iti ranchuda. Nita, agsanay kayo lata iti panakilaban. Nga uray iti mano-mano. Dakkel ti may tulong da ita. Kan kastamatan iti panagpana.
Rumbang nga amin tayo. Nalaing nga po, ana. Gapo tadakal matlaan ti may tulong daw kada tayo. Awan ti agiwayat iti kabukbukudan na plano. Nalawag! Agbaligi nga tadansong iti panagibalis da. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy iti nobela tayo na paulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Baclay. Direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. May kanang abilin.